I ćao drugari, sama tu je The Serbian Batman. Dobrodošli u 9. epizodu Minecrafta. Enchantali smo sve stvari. Tako da idemo sada skupljati kol da bi dobili level. Zaje se. Čekaj se. U ovoj epizodi sam planirao da idemo u Nether. Ili možda nisam. Sani samo uđe. Ok, telefon ima 26%, to će izdržati da snimi epizodu. O, nisam pokazao kameru na početku. Čekaj sad, tako. A se nakon da snimam bez kamere, tako da. Ok. I gdje nam se stvaramo? Ora sam čitao. Vidimo se kad sam meni ovo učitao pa ćemo mine. I evo nas vidimo, idemo u mine. Ajmo ovo tu da iskopamo. Fuck, da on je nešto zvodne. Ja ne znam zato što su diamondi. Da li je ovo neki bug ili? Gdje je meni? Koliko diamonda? Još. Ok. Ovo ti misli da to namesti stvarno ili ne mislim. Ajmo ovako. Ne, ovo je neki bavljeni. Moram da prijavim. Ok, nam bi stepno trebali biti diamondi. Nema ništa. Ok, idemo. Ovo dole. Ovo je do uraćao. Vraćamo kopet. Znači, ovdje negdje treba biti diamond. Možda su ovdje. Ovdje ne treba biti diamondi. Gdje bi to moglo biti? Je to će vam breaking. Ja ovo na koncu. To je to što stiče, dajmo da imamo 10, ok. Ovo sad vidi šta je ovo. Ovo je sada hladno izbrto. I stavimo. Idemo dolje. Sad će ona ustaviti. Ok, idemo. Komentaru uvijek.
Ok. Ok. Ok, ljudi moji, idemo se što se neče, što ne pričam. I meni je mrsko, pa tako da idemo gore. Mada armor nula. Niš ne valja. Gdje bi? Čok. Idemo. Tu sam kopa, nema ništa. Čak da idemo gore. Okej. Uzmem i matru. Ja, komentari ovog. Pa nema veze. Okej, da imam hrane. Ima samo od tog sirova. Šta fali da se malo fajtam pravo da zaradimo experience. Okej, ježe. Okej, samo da spavamo. Legni. Okej, super. Gore. To je sve prepravo. Okej, rotnu flash može da zatreba. Nekad. Ajmo napraviti sada chestplate. Ova će da stavim. Okej. Ova će chestplate da enchantam. Ovo će ostaviti. Okej, izvinjam se što ne priča baš mnogo. Tina, kupio sam kuću, vidi koliko. Nisam još zgrad, čip, zadržava je. Okej, idem sada enchantat kako glika. Šta imamo? Projectile Protection 2. Ne, dovoljno da vidim. Sada ću uzeti Projectile Protection 1. Šta ćemo još dobiti na njemu da vidimo? Što se još dobiti? Projectile Protection. Okej. Treba mi hrana, tako da. Evi tu imamo aero, zaboravio sam. Da imamo i drugo šta. Okej. Šta li mi da radimo u epizodu? Imamo tu da li da popravim? Ajde. Treba, mislim ne treba više nego ne treba. Do noga. Krava nam treba. A krava gdje će otimati? Ne to nego da. Okej. Evo. Okej, vidite kakvi su. Da jedem sada. Imam ovih 8 irona i ovdje.
Samo 8, okej. Ne, to tepaš. Daj mi bre normalno meso. Da. Evo ga, samo moramo ići da tražimo hranu. To je to što se tiče hrane, tako da idemo u akciju. Opa. Čekaj da ga nekako ovako zelo. Prijatelj ovako zelo. Dobro. Ok, kako sada izađemo. Dobro, ajmo uzeti ovo. Je li šta drosti? Nije ovo dobro. Ja zabijamo košti. Sad možemo one vukove da pripitamo. Ako ih ne. Pa da urodi kako gdje sam upao. Ok. Obučku. Nije na ovcu. Ja pripitam samo svetnike smo ganjali zombije. Ko da je juče bilo. Ako ne bude znam gdje ima. Ako ne bude odu kad čudim još koji snimam bili su ovdje. Znate koliko ih je bilo. I vi sami znate. Ali sad da nema nijednog, tako da idemo kući. Ako sam sviđa vaš serijal, napišite komentare da nastavim. Ok. To je mač što se izvorio sam. Ok, knobe. Ništa. Dobro. Ne, bre. Butiću, gdje si? Nema li da vukom. Ima 2 komada kosti. Pa ja se nadam da će on htjeti da... Mislim da me zavoli, ono. Do tada ovako mora da strada. Jedino ovu knjigu. Jedan hit. Aj. Punite cijelo. Ok, to ona hrčeva plana. Jedan hit. Da li ste vidjeli Vuka i gdje? Ljudi moji, to bio to za ovu epizodu. Ako vam se epizoda svidjela, ostavite bilo koji vid podrške meni, dosta znači vama je to čast posla. A mi se vidimo nekim narednim.